खुरुमजरी SKTV न्यूज़ पु येंगबिरिबा पुमनमकपु लाइखुराम थोय थोय चनुना तराम नोकचरी अहानबदा मरुइबा पाउसिंग पिजरी कुकी मिलिटेंट सिंह तमथीना हाटकिबा मियोय निपान यावना पुन्ना मियोय मापन गी हकचांग असे सिलचर हॉस्पिटल दगी पुरक्तुना जिरिबाम गी निंगसिंग खुलदा लेरोल चनख्रे मपान लेबाक्तगी चंगलखिबा मिलिटेंट लीडर्स सिंह कांग्रेस लेंगाकना सवत्लुबना ngase मणिपुरना अवाब नंगलिबनी हाइना BJP के नेशनल प्रेसिडेंट JP नड्डाना हाइरी KNO अमदी ZRA गी लुचिंगबा अनि यावना म्यांमार दगी लाकलगा मणिपुर दा इरांग सागतपा मियोय सिंगी मथक्ता सेंटर न थिगतपगी थबक चथरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंगोख्रे मद्रास हाई कोर्ट की जज जस्टिस डी कृष्ण कुमार ngasi मणिपुर की गवर्नर LP आचार्यना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस ओइना वासक लौख्रे स्टेट लेंगांग न कौरपा रूलिंग MLA सिंह मिफम दा NPP के MLA सिंह न सरुक यादनबा NPP मणिपुर यूनिट के प्रेसिडेंट एन कई से न खंगलगली डबल लेन की लंबी पाकथोकनबा थबक सुबदा नेशनल हाईवे नंबर 37 परिंगी नुंग दलान मनाक्ता चाउना सिंह निंखाइबदगे नेशनल हाईवे असि फाउनबा याखिद्रे अमसुंग NPO सेनापति अमदी CoTU अनि की मरक्ता यानची इनदुना कुकी न नमना ताबा मफम सिंह नगा फुरुक्ता मखल अमतगे अपन बिपिररोय हाइना यानख्रे मालेम की मफम अमा हेक्तदा येंगबा यारबा मणिपुर की अहानबा OTT प्लेटफॉर्म SKTV बो सपोर्ट तौबिबगिदमक पुमनमकपु थागतचरी हौजिक पाउ संदोकना पिजरी इरांगना सोखलबा जिरिबामदा हंदक थोकिबा हिंसागी थौदोकता कुकी मिलिटेंट सिंह तमथिन हाटकिबा मियोय निपान यावना पुन्न मियोय मापन ngasi जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट के निंगसिंग खुलदा लेरोल चनख्रे कुकी मिलिटेंट सिंह फारगा तमथिना ओत नैरगा हाटकिबा पिकलिबा अंगांग अहुम नुपी अहुम यावना एल पारिन मैतै MK सो मैतै अमसुंग पुलिसना नोंगैना कापथोरकपदा लैखिद्राबा खुंद्राकपम अथौबगी हकचांग सिंह ngasi सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मिरल संगदगे मियामना पुरकलबा मतुंग एन बुद्धचंद्रना कटपनिंग सिंह खुलगी मफम अमदा अरोइबा मथौ मंगम पांगथोक्तुना लैरोल चनखी लैरोल चंद्रिंगै मंगोइनना सिलचरदगी निंगसिंग खुल तमना हकचांग सिंह अदु पुरकपदा मियामना मित्लु पिरांगा लोइनना लैसु कतुना इकाई खुमनबा उतखी तुंगदा निंगसिंग खुलदा मपुंग फान इकाई खुमनबा उत्पगा लोइनना हकचांग सिंह अदु लैरोल चनखी लैखिद्रबा हकचांग सिंह अदु सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मिरल संगदा पोस्टमार्टम तौरबा मतुंग अथॉरिटीगा यानबा खरदगी हकचांग सिंह अदु ngasi लौदुना लैरोल चनखिबनी मणिपुर थोक्लिबा इरांग असि कांग्रेसना शक्ति पाइनिंगबगा फॉरेन फोर्स सिंह लेहलुबदगे नत्रगा डेमोक्रेसीबु नाथैरगा मियामबु मचेत तानबा यादखिबा पोरमना तोखलिब्रा हाइबसी लैबाक मियामदा खंगहनबा मथौ ताई हाइना JP दद्दाना फोंगदोख्रे ngarang BJP नेशनल प्रेसिडेंट जगत प्रकाश दद्दाना कांग्रेस लुचिंगबा मालिक अर्जुन खारगेदा थाखिबा चेरोलदा UPA लेंगाक लेरिंगै 90s की मतमदा अपिकपा स्टेट सिंह थोकपा इशू सिंह उसिन्नदबा अमदी तवैखिदबा दुना ngasi मणिपुर दा टेकचाक सिंह असि ताबनी अदुबा हौखिबा चही 10 असिदा नरेंद्र मोदी ना विंगनोंगपोक लमदम्बु अनौबा मयोल चोंगहंदुना हिरम कयादा चौखलकलिबासी इंडियाना निंखा तमलबा मतुंगदा अहानबनी मणिपुर के इरांग असे हौरकपदगे ngasi फावबा मियोयबगी पुंसी कन्नबा अमदी स्टेट असिदा लॉ एंड ऑर्डर की फिबम फगतनबा सेंट्रल अमदी स्टेट लेंगाकना होनदुना लाकली इरांग असे लोइसिनबा होनबदा नत्तना थोकिबा थौदोक वाथोक सिंह NIA दा मरिक चुम्बा वायल फंगहनबा थिगथल्ले चेरक असिदा कांग्रेसना ममांग थक्ता तौखिबा सिंह काउदुना लेंगाक तमराल सिरी कांग्रेस पार्टी ना लेंगाक परिंग पाइरिंगै मतमदा
P. Chidambaramna Union Home Minister oidingaida foreign militant singa treaty sing khodik pinaki Myanmar dagi loan na changlakhiba militant leader bo fabagi mahuta laibak asida changhanduna thamkhiba yokhatkhiba singi mahaina ngasi Manipur da awaba nanglibani haina JP dagi cherola duda maral siri Amaromda Congress ki luchingba Jairam Ramesna ngasi yok mahaki social media account X da thagalakhiba post amada BJP ki president na Congress ki president Malik Arjun Kharge da irakhiba chithi ki paukhum piraduna BJP na thamlakhiba wafo masi asoibani aranbani masi 4-day exercise ni Daniel distortion distraction amadi defamation BJP na khangadabadi hauzik Manipur gi miyam na pamliba si state asida santi athuba matamda hanjilakpani loinana Manipur gi miyam na hangliba achamba wahang mari asi paukhum BJP na pigadabani madudi karamba matamda India gi Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakani kayam kuina Manipur gi Chief Minister thamkhigani MLA ayambadi mahakpu sogat palepkre karamba matamda Manipur gi full time governor ama thambigani amadi Manipur mai chakliba si Union Home Minister gi asoibadagini haina karamba matamda yazagani haiba wahang asi Jairam Ramesna thamlakhi KNO amadi ZRA gi luchingba PS Haukip amadi Thanglian Pau kaite yauna Myanmar dagi laklaga Manipur da irang sagat pamyoy shingi mathakta center lengakna thigat pagi thabak chathari makata na thigat handuna India da leihandana bahotnagani haina Chief Minister Nongtongban Biren phongdokre wafo masinga si High Court of Manipur gi nauna Chief Justice oiraba Justice D Krishna Kumar wasak lawbagi thauramda saruk yaba lakpada paumi singa unabada Sktv'S news na hangba wahangi paukhumda Chief Minister na phongdorakhibani mahak na hai Kukin National Organization KNO gi luchingba PS Haukip amadi Zu Revolutionary Army ZRA gi luchingba Thanglen Pau kaitebo Myanmar machani khangna matamdugi center da panba lengak na state lengak tanaramdana inkumja lising ani manga aduwaidagi suspension of operation taunaba thaurang chatharamkhibani Chief Minister na makata hai Chahita kayagi mamangdagi leiminaraklaba thado mar paite amadi baifai furupki lengakna yanadaba karisu leite mapandagi laklaga lamdam asida irang sagatliba kangbushing adu aikoina masak khangdoktuna makhoigi mathakta action lawgadabani haina Chief Minister na phongdoki 2005 tagi government yauduna su tawrena mapandagi mayamam pusala tawrame hojiki kene gi PS Haukip he himself Myanmar born ni Myanmar masani hojiki only Gerard gi Thanglen Pam guitia natna PS Haukip hai hojiki keno gi chairman ji majo Brahma masani Brahma dagi torokana Nagaland bank ki thabak toromaka madagi bank ki thabak ko thado Manipur laga lan hobo sabani they are not original indigenous lai riba khoi thado gi paite gi mar gi adagi wifi gi khoi kana so kisu hai dena kana basu lekte moiga moi mapandagi laga irang sagali bu khangbu dhuni aduna koi who is enemy who is friend ase koi media friend sing adu Manipur praja phona man koi identify to rokan da koi action logo da aduna koi ji moi foreigner ni hai ba kambu gi matak koi already koi central government su moi marka inquiry to thigat pa lai makhata na so koi thigat halaga moi bu hamdana bai tare foreign soil gi midi Indian soil da wat to hondana koi hona gi Kal amaromda mobile data yauna internet service da thamliba thingba si tangai fadana thamdaba yadabadage thambani law and order ge fibum kara hek farakpaga internet service da thamlamba athingba loktokani haina Chief Minister Nongthoma Biren phongdoki mak na hai ziribam gi thodok adugi mayokta miyam na khongjang sangsinbada lengak na karisu haide madu miyam gi nungai ta phongdok jabani adubu khongjang sangsilliba miyam gi marakta political khudong chaba lauba manba thawong kaya chatharakliba loinana yum kai mai thakibagi thodok sing adu media khara yauna mioi kaya na social media da live thake maduna irang asi hena chauthokna bamaram oirakpadagi internet thingbagi warep laukibani masigi sumathakta miyamna changsinba khongjang gi khudong chaba lauduna yumdagi fau yauna sanalupa amadi sel kaya huduna pukhiba si karamba khongjang no thodok sing adu chenaba sing logi oiba thabak lokhat pa haure haina su Chief Minister na phongdokhe ziribam dagi angang yauna mioi taruk faduna hatkibagi thodok aduga mari leinana Chief Minister na makha tana hai
बोरोबेक्रागी रिलीफ कैम्प लैबा मियाम अमदी पुलिस स्टेशन फाउबा लोइसिनबकी वाखलोंदा कुकी टेररिस्ट सिंह अदुना अफब खुलाई पाइदुना अटैक तौरपनी मदुदा CRPF ना लौखिबा थौदांग थागतनिंगाइनी थौदोक अदुदा चेनबसिंग हौजिक फाउबा फाबा लैत्रि अदुबु लेप्तना ऑपरेशन चथरी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगथोमा बिरेन फोंदोकी इंटरनेट थिंगबसे कुछ याम नुआइते मॉडर्न वर्ल्ड सिददी इंटरनेट सी कोई याम तंगाई फदब हाइबा तारे मयाम ने खंगने अदुबु गवर्नमेंट के सु लॉ एंड ऑर्डर से मेंटेन तौदब यादब तंगाई फदब लैबगिनेब नहान गी थोखरिबा थौदोक तुमक मिगी युमै थाबदु युम थुगाइबदु लाइव था लैबिरमेब आय कोई FIR बुदि तौग्रे अदु रगसु अदुमाइना इरांग दु सागनबदु मटिंग वे अदुना अदुगुमबदु तौबिद्रगदि फबा चुमनगी एजिटेशन तौब कांगबुदि याम फजना तौवेबा एजिटेशन तौरिबा सिविल सोसाइटी करिगिदि याम फजना तौवे अकाय तोय तौदिएबा मरकता से लमसांग राजेन गिदगी फौहुगिएबा MLA किशन गी मयुमदगी ngarang सना लपा लोगिबगी यावरैदुनेबा सिबु एजिटेशन लाइबा सिगी मरम सुगुम मयाम सिदगी नेबा कोइन इंटरनेट थिंगैसे डोंट ब्लेम ओनली टू द गवर्नमेंट आई इसा सि सुखरग्रा खोइ लैबा मयाम से सुमथोकनबा मसंगे नान गी मी हा टू द पेन द रैली सचबा धरना तौजबा अदगी ngangjaba खोइ करी मत खोइ पेनदब लेते नुआइतब लेते बट अदुगी नमादा पॉलिटिकली एडवांटेज लौरिबा गैंग सिंगदुदी कोइ लीगल एक्शन खरा तौरके मयाम यावबिरकनु आइन गी ओइबा तौजसनु अदुना हुजि ओइरैबा फिल्म से कितंग फिल्म से फरगदी अथुबा मतमदा इंटरनेट हांगन बगी तौजे बोरोब्रेकादा लैरिबा इखोइगी रिलीफ कैम्प दा लैजरिबा मियोइ 135 लैमिसम पुलिस स्टेशन मियोइ 30 मोम लैबा हाइरिबा सिगी रिलीफ कैम्प सिने अदुगा हुजिकी पुलिस स्टेशन सिने पूरा ओवररन तौननबा एकता लोइसन लगे आइदन लाकपा टीम गैंग टेररिस्ट कांगबुनेबा रॉकेट लॉन्चर याउना रॉकेट लॉन्चर कापतनी युम मैचाइदो अदुदैदा CRPF सिंगदुना डिटाले तौरमद्रबा अखोइगी मिसम प्रजा सामम सानी दु सिरमबा याबा पोने NIA नसु केस अमा पाइखल यादो NIA न पाइखल लेना कोइ गवर्नमेंट टु मिलैते वे हंटिंग देम डाउन अदुना अदुगी मयाम तौबिगनु अदु होय नाकलनी लान सोंगनबनि नखरा असोक पन्याउनै मसिगी दमका कोइ नुआइतबा फुंगो अदु गवर्नमेंट के साइड देगी कोइ मैक्सिमम बेस्ट लेवल द मिसम प्रजा की लाइफ प्रॉपर्टी कन्ननबदे कोइ नेतन होनगी के मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस डी कृष्ण कुमार ngasi हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के चीफ जस्टिस ओइना वासक लौख्रे इम्फाल की राज भवन की दरबार हॉल द पांगथोकिबा वासक लौबगी थौरम अदुदा मणिपुर के गवर्नर इंचार्ज लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने जस्टिस डी कृष्ण कुमार बु हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस ओइना वासक लौहनकी थौरम अदुदा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर TH सत्यव्रत चीफ मिनिस्टर नोंगथोमम बिरेन माकी कैबिनेट मिनिस्टर सिंह राज्य सभा की MP लैसेंब सना जाउबा BJP के MLA खरा अमदी हंदक मणिपुर लेंगाक्ता सौगतलरोय हाइना लाउथोख्रबा नेशनल पीपल्स पार्टी के MLA TH शांति हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जज अमदी ऑफिसर सिंह याउना सिविल पुलिस अमदी सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स की मकोक थोंगबा ऑफिसर सिंह सरुक याखी वासक लौब लोइरबा तुंगदा चीफ जस्टिस ओइरबा जस्टिस टी कृष्ण कुमार बो SKTV न्यूज ना उननबा होटनबदा महाक हौजिकी ओइना वाफम अमता थमखिरोय हाइना फोंदोकलमखी अमरोमदा गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्यगा पाउमिस सिंह उनबदा प्राइम मिनिस्टर की लिचिंग मखादा आइखोइ पुन होटनदुना मणिपुरदा तंगदु लैताबा पुरकनबा होटनमिनसी हाइना अपील तौरकले करते हुए आए और उन्होंने ये बात कहा कि हमारा एक समय था कि बहुत हम लोग अशांत थे, परेशान थे, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पीस, प्रोग्रेस और प्रोटेक्शन का मंत्र लेकर के आज हम बहुत बेहतर जीवन जी रहे हैं। अनेक जगहों पर ऐसी स्थितियाँ रही हैं, सब शांतिपूर्ण एक बेहतर हो रहा है। मेरे राज्य में भी हम सब मिलकर के बेहतर बनाएंगे आप सब। एन बिरेन लुचिंगबा स्टेट असिगे BJP लेंगाक्ता NPP न सौगतपा तोख्रब मतुंग पार्टी सिगे MLA सिंगना रूलिंग पार्टी न कौबा मिफम द सरुक यादनबा NPP मणिपुर यूनिट के प्रेसिडेंट एंड कईसी न खंगलकली NPP स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट न थादोरकिबा एडवाइजरी नोट अमदा NPP न एन बिरेन गी लेंगाक सौगतब की वाफम ऑफिशियली
तौख्रबनी मरम अदुना पार्टी के मेंबर सिंह न वारेप असिबु इन्फॉर्म थोई मसिगी मथक्ता रूलिंग पार्टी न कौबा मिफम सिंह दा सरुक यादबगा लोइनना ऑफिशियल प्रेस मीडिया स्टेटमेंट अमा पीद्रिंगैदा पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट ता मंगजौनना पाउ पीबा नत्रगा अयाब लौगदबने करिगुम्बा पार्टी के वारेप असी एमएलए सिंह न ngakna chatrabadi disciplinary action लौखटपा याय अमदी खोंगथांग असीमक पार्टी के वाखलोन अमसुंग फिरेप अदु ngaknabakidamakni हाइरी पनबा याय स्टेट असिदा थोक्लिबा इरांग असिना ओइहलक्लिबा लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अमसुंग लेंगाकना करी खोंगथांग लौखटकदगे हाइबगी मतंगदा था सिगे हौखिबा तांग 19 दा चीफ मिनिस्टर एन बिरेनना थौबु ओइदुना रूलिंग पार्टी दा यावरिबा एमएलए सिंगी मिफम चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ता पांगथोखी मिफम अदु पांगथोक्त्रिङै नुमित खरनिगी मांगोइनना एनपीपी ना एन वीरेन की लैंगाक्ता सौगतपा तोख्रबसु तांग 19 की मिफम अदुदा एनपीपी मणिपुर यूनिट के एमएलए सिंह तामेंगलोंग एसी के जांगहेमलुंग पानमई कक्जिंग एसी के मयांगलंबम रामेश्वर मोइरांग एसी के थोंगाम शांति अमसुंग ओइनाम एसी के इरेंगबम नालिनी न सरुक याखी अदुगा पार्टी सिगी स्टेट प्रेसिडेंट तादुबी एसी के एमएलए एन काइसी खेत्रिगांव एसी के शेख नूर हसन अमसुंग वांगोई एसी के खुराइजम ब्लॉक के ना रूलिंग पार्टी की मिफम अदुदा सरुक याखिदबनी डबल लैंड ओनखत्तुना लंबी पाकथोकनबा थबक सुबदा नेशनल हाईवे नंबर 37 परिंगे नुंग दलान मनाक्ता चाउन सिंह निंखाइबदगे नेशनल हाईवे सि फोंगनबा याखिद्रे नेशनल हाईवे परिंग असिगी कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट ना कोनबा के सिनाम अमसोंग सेजांगखुल अनिगी मरक्ता लैबा नुंगदलान हाइना खंगनबा मफम असिदा लंबी पाकथोकनबा चिंग ककपगी थबक सुरिंगैदा ngarangdagi हौना चाउन सिंह निंखाइरखिबनी चिंग निंखाइरकपा सिना लंबी परिंग असि फोंगनबा यादबदगे इम्फाल यौरकदबा पोचै पुबा गारी कया नोने पुलिस चेक पोस्ट मनाक्ता पंदुन लैरी हाइरे थौदोक असि थोख्रबा मतोंग लंबी परिंग असिगे सरुक असि सेमबगी थबक पाइरिबा गणपति कंपनी ना एक्सकेवेटर मंगा सिजनदुना लंबी फुंजिलिबा असि सेंगदोकपगी थबक अकनबा मवोंगदा चथरी अदुमोइनमक था सिगी तांग 12 दगी हौदुना अकनबा मवोंगदा नोंग चुबा अमदी सिंगी यामना अंगंबा सरुक ओइबना लंबी सेंगदोकपगी थबकता चाउनु खुदोंग चादबा मायुकनरी मसिगी मथकता नुंगदलान असिगा नकनाबा मफम खरदसु चिंग निखाइबगी थौदोक थोकपना थबक सुरिबा सिंगदा हेना अवाबा ओइरी लंबी फुंजिलिबा सि सेंगदोकपगी थबक हयेंग फावबा मखा चथरबा यारी लोइनना थबक असि लोइद्रिबा फावबदी मियामना तोपुल जौजांगटेक बिष्णुपुर लंबीदा चतनबसु ऑथोरिटी ना खंगहल्ले फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई ना चाना थकनबा पोलम सिंग चिंगबा लेपखिबदगे मणिपुर की गोडाउन दा लैबा स्टॉक का हेना हंथक्रे हाइरी एनए नाउ के रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना हौखिबा अगस्त थादा मणिपुर की रेलवे की लंबी दा चाउना लैंडस्लाइड थोखिबदगे ट्रेन दा चाना थकनबा पोलम सिंग चिंगबा लेपखि मसिगा लोइनना एफसीआई नसु पोलम सिंग चिंगबगी थबक लेफकी अदुबु ngarangdagi नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ना मणिपुर की खोंगसांग फावबा ट्रेन की थबक थौरम सिंह हानगुम मथौक तौबा हौखिबगा लोइनना अतै एसेंशियल कमोडिटीज के पोटलम सिंह पुरकपा हौख्रे हाइरी लाइबक थीबदी एफसीआई ना मखोई की चाना थकनबा पोटलम सिंह चिंगबगी थबक अमत लौखतलक्तबना मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगदा लैबा एफसीआई की गोडाउन सिंगदा स्टॉक की चांग का हेना नेमख्रे हाइरी हौखिबा नवंबर 28 दा मणिपुर की गोडाउन सिंगदा लैरिबा स्टॉक की रिपोर्ट लौबदा साथीना हंथख्रे हाइरी संगाई पुरौदा लैबा गोडाउन दा अपुनबा कैपेसिटी के चादा 13 सुपना मरीफुतरा मरी लै मसी चौराकना नुमित 13 नीदी चतपा याय थौबालदा लैबा गोडाउन दा चादा 9 सुपना तरुखक लै मसी नुमित 5 नी चतपा याय चुरचानपुर दा लैबा गोडाउन दा चादा 5 सुपना 13 लै मसी नुमित 3 नी खक्ता चतपा याय अमदी सवोंबुंग दा लैबा गोडाउन दा चादा 9 सुपना 3 लै मसी नुमित 9 नीदी चतपा याय हाइना पानरी फिबम असी यौरकपदा एफसीआई ना चाना थकनबा पोटलम सिंह अथुबदा चिंगनबा मरी लैनबा सिंगदा तक्सिनबा हौनरे हाइरी करिगुम्बा एफसीआई ना तेलबा नुमित खरनी सिदा चाना थकनबा पोटलम सिंह चिंगदबा तारगदे हाइरिबा डिस्ट्रिक्ट चुरचानपुर थौबाल इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंह असी अवाबा मायुकनबा याना लैरे हाइरी
अमरोमदा लैंडस्लाइड अमदि सोइल इरोजन मफम कयादा थोकपदगी हौखिबा अगस्त थादगी जिरीबामदगी खोंगसांग फावबा लाकदबा ट्रेन सिंग लेपलुरबा मतुंगदा ngarang alu puba bogi nipan yawa train lakhibaga loinana ngasisu chengbek lising kuntra henna puba train ama khongsang railway station da thunglakre bogi kunmapan yawa train adu ngasi ayuk pung manga aduwaida ziribam railway station da thunglaba matung khongsang da railway station da ayuki pung mapan khare helakpa matam da thunglakhibani Naga People Organization NPO Senapati Amadi Committee on Tribal Unity CoTU Anigi Marakta Yanachi Inaduna Kuki na namna taba mofum singda Naga Furupta Makal Amatagi Apan Bapiraroi Haina Yanakre Ngarang NPO Amadi CoTU Anigi Marakta Memorandum of Understanding da Kotiek Pinaduna Hiram Kayada Sangtai Nabapurake Furup Anigi Marakta Nungai Nadaba Lairambadu Afabamari Amathamduna Tung Koina Laiminanaba Hainaki Ngarang yanakhiba points singi manungda kuki taba mafam singda naga furup ke mioi amatana apanba fucheiba tauraroi senapati da leiba nagagi truck singdage lalon itik tauba mioi singdage commercial ki podlamdage tax amata lauraroi karigumba tax ka mari leinaba thaudok thoklabadi kotu na khot thingzinduna sangtai naba amadi tek chak sing puragani yanabagi warolasi indaba thoklabadi makhoi adu maral taure haina lauduna thabak lokhatkani loinana karigumba furup ani da akaiba pirak pathoklabadi furup ani na mating pangnaduna waroishin amadi watem bahaina yanakhibani hairi yengbiri bapumna makpu marak thatna atenda break amatang lominasi Mobile furniture na lagliba wedding season asigi anau ba contemporary wedding set furniture sing puduna lakchari loina na Manipur ihan han ba oina wedding set laibi ba matamda 24 karat ki 5 gram ki gold coin free gift oina bizari mayam lengsin biraktuna mobile furniture ki 3rd edition the great wedding sales gold offer asi pre booking tobiduna khudong jaba silobi ho offer asi akupa information khambina ba idamakta sangai product laiba mobile furniture la lengsin biro Sktv'S News की माइक में की टोंगान में एपिसोड सिंगा मिया में खुदों चरब सिंग पाउडम दुने लागले The Mike Man की अनोखा series Go to Relief Camps series asigi episode mathang miya में की दमक नौ न पुदुना लाक्चरी लांजना दुने टोंगान में relief camps सिंगा From Lodana River, Miam Unaba, Papa Madugi, or your Pibam Sing, Miam the Uhangado River, new series of The Mike Man Go to Relief Camps every Wednesday at 2 p.m. only on Sktv'S News. Break matung makhataba pausing amuk lominasi Manipur the thokliba irang asi loishinaba state asige MLA sing political party ki khetnaba thamdana amata oina khotnabage tangai fadaba lei haina hanagi minister Dr. KH Ratan Kumar na appeal tawkre ngasi bapu parada leiba hanagi minister sige yumda pangthokpa pawgi mifum amada mahakna hai ziribamdagi angang yawna mioi taru kuki militant ni haibasing na faduna tamthina hathibagi thawong adu terrorist ki thawong ni makhoi gi mathakta khudakta akanba miteng sangfam toe Aikoi masel onsin nahanduna Manipur kaihanaba hotnariba sak udaba safu se tengnanaba Manipur kaiba pamdaba sing amata oina punsinduna tabak tongminabagi matam oire hainasu mayang Imphal Assembly constituency gi hanage MLA asina fongdokki SKTV News na hangba wahangi paukhumda Dr. Ratan Kumar na hai lamdam asida lairiba tongan ba lupsing amata oina punsin batanatana political party ki khetnaba thamdana MLA sing punshinduna mifam ama pangthokpa tangai fade masigi sumathakta emergency assembly mifam kauduna hauzik oiriba fibam masigi matangda warep lawba tangai fade haiki amaromda ziribam gi borobekrada leiba relief camp tage angang ahum yauna mioi taruk faduna pukhraga tamthina hatkiba thawong adu laman khumbagi thawong ni haina Saikot Assembly constituency ki MLA Paulian Clan haukipna fongdokhiba wafam adu Dr. Ratan Kumar na akan mamungda yaningda ba fongdokhiba galoinana mahaki mathakta action lawfam thoi haiki
solution porokna nambani haiduna armed forces special power act koi kharada muk thamjilak pase long lasting solution porok padi ngamoy madugi mahutta government of india na aduga manipur gi government na stakeholders singna masigi si akoi punsillaga solution ama porokna na ba akoi honaba matamda armed forces special power act na crisis se hena koi kankhal hanbada hena akoi mating pangba natana akoi solution porok padadi wana tu I haibase masimasu aigi oibo modama ina thamjanagi aduna any solution porok matamda akoi gi communal line da ethnic line da porok pa haibase masi akoi aran step amu oigani maduna hena akoi gi manipur khakta da natana atopa topa akoi north eastern states sing adu even atopa indian gi states sing da maduna hena akoi constitutional gi achoba crisis amusu lakui hai thaina digi hona immemorable times dagi akoi gi kanglup phurup kya na khunda ba tongan ethnic group sing na akoi khundaraga leiminna ba adumba akoi lamda mamani tongan ba ethnicity da tongan ba community da aigi phurup magi phurup aina khaiduoga tauba adugumba makhalgi administrative kanoma division of porake haidar gadi that will be very unfortunate maduna hena koi leiriba crisis se hena lusin hananabagi machak ama oigani haibase masi aigi oiba monni Jatiba tha asigi tang 18 da People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripak ki chairman Hauba Marak Irom Laikai dagi Haikruzam Ibotombi Khuman Allies Ngamdairen Khuman Allies Oza Inau Allies Machana Masagi Oiba Anaba Madagi Hospital da Laikat Naraba Matungda Laikidabada Aina Tinkraba Lalholop Kanglai Yawol Kanalup KYKL na awaba fongdorakle ngasi KYKL na thadoraki bachero lamada Laikhidraba Haikruzam Ibotombi Khuman Maraibak Mafurup Punungshi Zaba Wa Kayangang daba Kangbakanba Ninghanaba Laitaba Lepkiba Fireptage Nathai Daba Luchingbane Chairman Haikruzam Ibotombi Khuman na Laikidaba si Kanglaipak Amadi WESEA ge Ningjam Yawolup Singi Oina Amuk Men Khatpang Ngamlaroi daba Mangzaba Amashu Oihoragani Loinana Lup Asina Laikhidrabagi Imung Manunge Awabada Saruk Yari Haina Fongdorakli Amaromda Haikruzam Ibotombi Khumanna Masagi Anaba Amana Maramoiduna Matam Chadana Laikidabada Coalition Against Drugs and Alcohol Kadagi Office ta ngarang mifom ama pangthoktuna lup 18 na awaba fongdokre ngarang pangthokiba awaba fongdokpagi mifom aduda amkil nupi samas all Manipur tami chingmi apun manupi lup nongpok lengak apun manupi lup nongchup Imphal palem ima apun manupi lup Bisnupur Thaubal District United Women's Development Organization Machalaima Ichal Ifam Khwairamban Tumpi Kaital Semgat Sagat Loop Khwairamban Pawaibi Ima Kaital Women's Vandai Welfare Association Pauna Kaital Women's Welfare Organization UPF Manipur NIPCO Mapi Council Kada All Manipur Progressive Farmers Association Amadi Mahairoi Loop Amaga Punna Hairiba Loop 18 na saruk yaki Kanglai Miyam gi damakta tumba chaba khangdaba makai chokthaba naidana matam sangna kathoktuna lakhiba miyam gi pautak loi oibiramba oza Ibotombi Khumanna ikhang khanghodana laikhidabada South East Asia Cultural Organization SECO na awab fongdorakli lup asina thadorakpa cherol amada laikhidrabage imung manungge awabada sarukyabaga loinana laikhidrabage thawaina mapu mahaki manakta ingna chikna leirunaba oirasanu haina fongdorakli Maunaha Amada Makut Sange Tauruba Mioi Ama Lalholo People's Revolutionary Party of Kanglaipak Pripak Progressive na ahak pachairak pikre haide Lalholup asige Assistant Publicity Secretary L Ningshingbana ngasi thadorakhiba cherol amada Saikhom Santikumar Atopa Mingna Tinsuba Singh Chahi Kunhumdoi Apokpa Saikhom Sanayai Masing Apokpi Saikhom Ongbi Pramodevi Hairok Part 2 Bazar Maningda Laiba Miyoyasina Party ke base area 1 ge section amagi duty taba matamda mafam duga yumlon nana laiminaba maunaha amagi kada changduna makut sange taurubadage miyam khangna rakhi thaudok adu khangna raklani kibadage mahakna pairiba party ne issue tauba nomai adu puraga numit adugi nongalamdai gi pung 3 makai tarakpada party dagi na thainaba chenki mak puthina ba party na miyoi sing thake
Maduda thiba chatliba singi marakta asiena fawba thoki numit nini leiraga mahak mafam amada leire haina khunmi singna pau pirakpadagi party gi lanmi sing changsinduna farba matung mioibagi minungsi yenglaga achamba cheirak oina piduna matam khara thamki party gi cheirak loiraba matung ningthina thambiki adubo amuk khanna mahak na leiriba section adugi mobile phone cell amadi mahak ka leiminaba marup amagi nongmai puraga chenki tungda lupna thiraba matungda Masagi mayumda leire haina pau fangbadage chahi sigi November gi tang mapanda lupna mahakpu faki mahakpu wahang pahong laba matungda party na kupna khanaraga maral gi matung inna NCTF ki mafum amada mahakpu hakpa cherak pikre hairi Tamenglong MLA Janghemlong Panmaina ngasi Tamenglong District ta Leiba Trinity Public School da Adult Tinkering Labs ATL ama hangdokre lab hangdokpagi thoram aduda Tamenglong gi DC Dr. L Angshim Dangshwa SDO Tamenglong di Maidinboy na sarukyaki Trinity Public School gi Adult Tinkering Lab asida Arduino project blinking of LED 3D printer foldscope microscope drone oscilloscope, electric sewing machine, astronomical telescope, mini rocket, soil testing kits, electronic blower, TZF air gun, robotic na chingba yauri, MLA Janghemlom Panmay na haikibada Trinity Public School gi mahiroi sing asi arapa mafam dage lakpa oirabasu amadi lairaba imung dage lakpa oirabasu positive thinking oiba mahiroi ni aikoina thamba Pandam Manglanda Thazaba Thamlabadi Soidana Mai Pakpa Ngamgani Aikoini Hingliba Matam Asida Kaidaunungda copy paste ki punsi oigumsi Maramdi Mioi Amagi Wakalasi Mioi Amaga Manabayaroi Mioi Amagi Matau Tamlaga Achauba Mioi Ama Oigani Haibagi Wakal Tadoksi Haiki Good message and innovative message. I copy it and I paste it to some other group. But in life, we should not be copy and paste. Be yourself. You are no one. You are yourself. Don't imitate others and don't think for others. Think for yourself. Be yourself. Your capacity, your capability. So it is you who has to be as successful. Your parents cannot make you successful. Your teachers cannot make you successful. It is you who has to be successful. Our parents, our teachers, and your society are only there to help you, to support you with prayers, with suggestions, with advice, and just to lead you. But to be successful, it is you and I. Saknai raba folk singer Mangka Mayang Langbamna Gujarat ta pangthokpai sai nongmai gi thoramda mittu piranga loinuna thamoi shokna awaba taraba Manipur gi matangda saithakre Mangka Mayang Langbam Oza Mangang Sana Marjing Laihoi Imphal amasung Jharkhand da base tawba folk singer Mega Dalton na Gujarat ke Viswagram ga khutsam naduna Gujarat ki tungan mafam singda pangthorakliba isai nongmai gi thauramda Manipur dage Mangkana mahaki performance piri Ahmedabad ta haukiba yumsa kaishin nimita pangthokpa soda Mangkana ima haina mingthonba isai ama khudol tamki saisak pisina isai asibu khudol tambaga loinana Manipur da macha kainabagi mama kayagi maichakpo saithaki so aduda tiliba miyamda Mangka gi maikaidagi irangna sokhalaba Manipur gi damakta yaifa thaunebiu haina su appeal tauki Mangka na makhatana tha sigi kunhumdoida Saurashtra region ke Rajkot city amasung mathangi numitana Kutch region ge Bus city da mahaki performance utkadauri Maitai Huyan Tlangolt Sentam Sanglen Sajal Academy 10th branch ki kuntaruk suba raising tegi thauram ngasi Thobal district ke 10th da leiba 10th multiplex ground da pangthokre 10th Miam Chingda Leiba Sajal Academy da UFO Kurkul Battalion ge President TH Chawbaluwang na Ibudaw Pakhang ba yekpa UFO gi firat pai handuna raising day gi thauram adu haudoke tongda Mafam adudage 10th multiplex ground da khongna chatuna mapung oiba thauram pangthoki Universal Friendship Organization UFO na sinlangduna pangthokiba thauram aduda All Manipur Women Social Reformation and Development Samas Nupi Samas ki President Tokchom O
Ramani Leima, Imphal College ki retired principal Dr. M. Priyabrata, UCM gi president Oiramba Joy Chandra Konthauzam amadi advocate KH Kantana saruk yakhi. Lagi di sini aku cuma rumpang jing kau pun aku tak kau yo pergi saya tega dari universal pension orang sana miam dah pijan yang budi kau khana sana bayi orang kau ing nasi nasi santi lagi na orang kau kira iba iram dam se Malayam dah orang kau mai tega ya pasal semua tu hingga mi semua tu bawa ngang mi dia zaknya si salam ya ki culture sini ai na sini ya pasal orang kau miam pun na Malayam dah orang sak tang min na orang mai tega ya pasal kau ki Malayam ki pitip kau ni makta orang sak tangi jiya bisi upogi sate ke koi naibiri maru pang pai puna makta maitai maru na koi maitai ki sinau singda augen jari Tomchat pada Manipur da mayai oirap kana yuha hakre haire ngasi hakiba yuha adu magnitude 3.6 yauna haki loinana masigi epicenter asi Bisnupur district ta oi aduga yuha haba sigi depna laimai dagi kilometer tara luna lay haire ngasigi yuha hakiba sida akai atoi amadi misimina gi paudi leite haire Manipur da cricket masana hena chaukat handuna malem gi thakta lamdam asidagi cricket sanaro sing puthokna ba hotnari haina Tidim Pro Athletic Union Tro Cricket Academy gi VP KH Hollandra na phongdokre Tro Cricket Academy lengkhat khibage Marirak Suba Mapokumon Thauram ngasi kwakai thil talaiba academy sige office ta pangthokhi Thauram aduda wangang laduna KH Hollandra na phongdokhibada Manipur Cricket Association MNCA na achauba thaudang lauduna lamdam asida cricket masana asi henna chaukat handuna afaba sanaroi kaya puthokna ba hotnari masigi manung channa Tro Cricket Academy nasu angamba thakta honaduna masana asi henna chaukhatna ba hotnari Khongthang asida MNCA nasu mateng pangbiu academy ama mai pakna chalaiba matamda matik chaba infrastructure organizer sympathizer sanaroi sing mathautai masina afaba sanaroi sing puthokpa ngamgani haiki academy ama haibasi yamna changi mapungoina sillang iba kangbu haide organize to ba kangbu ama aduga yam maru ibasina players ni Players sidang lairagasu sillang bidaba laitragadi academy mapung phaningai oide adu sillang bidaba lairaga player laitragasu academy mapung phadi loinana academy asibu thogot pinaba mi laitragasu sympathizer laitragasu academy ma habese mapung phaningai oide aduna punamakse yosabi ohungumani haurakli nasina thawai yauna sanabiduna amadi sillang bidaba sina pungning changna honabiduna amadi cricket association ki maigai dagi su ati amam matek pangbiduna ngasigi academy asi akung ban biduna lamdam somda cricket ki masana asi yamna hena chakotpa oirakade habisi thajai Thauramga mari leinana academy sigi chairman Potsangbam Srikant Tanahai ngasi fawbal leptana hotnarakpana ngasidi Tro Cricket Academy asidagi sanaroi sing Manipur gi elite team da saruk yaduna Ranji Trophy da sanaba yawbu ngamle lamdam asida lairiba masana siba nungsiba mioi singna cricket ki academy amamam mafam singda mari lainaba club singna linkhat piduna afaba sanaroi kaya puthoktuna Indian National Cricket Team da saruk yaba ngamnaba pun hotnaminasi hainasu Potsangbam Srikantana appeal tawrke Thauramgi manung channa saruk yakiba singna minute ani 2 minute leptuna state asigi irangda laikhidrabi singi mafamda ikaikhumna basu utki Mangjar ko mangama ngasi kawgi lampak sida akoi mangfauna badi khargabdi hore aduga akoi economy sida equipment khara diwali ado leibham thokwa fish adagi sanana ba ball be na sing badi ayam loina leire roller malai roller siju kitang akoi da kitang heavy oi bani na masam immense sida bibi oi na koi hajagre ado economy sida lorok pa thodang si hauzik si kaw academy sida gi hogiba player khara manipur gi elite ki team da sanara matong da hajik ranji trophy da sanaba flashing yaure loina na makha tarak ko so akoi under 16 je hajik traw si academy gi he kuthor ko angang sing asina hajik under 16 sanar ko
ꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯁꯨ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯤꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯥꯔ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯎ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯂꯩꯖꯩ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ कुकी मिलिटेंट सिंह तमथीन हाथखिबा मियोय निपान यावना पुन मियोय मापन गी हक्सांग ngasi सिलचर हॉस्पिटल दगी पुरक्तुना जिरिबाम गी निंगसिंग खुलदा लेरोल चंख्रे मपान लेबाक तगी चंगलखिबा मिलिटेंट लीडर सिंह बु कांग्रेस तैगाकना सौगतलुबना ngasi मणिपुरना अवाबा नंगलिबनि हाइना बीजेपी गी नेशनल प्रेसिडेंट जेपी दत्तना हाइरी KNO amadi ZRA gi luchingba ni yauna Myanmar dagi laklaga Manipur da irang sagat pamiyoy singi mathakta center na thigatpagi thabak chathari haina Chief Minister N Biren na phongdokre Madras High Court ki Justice D Krishna Kumar ngasi Manipur gi Governor LP Acharya na High Court of Manipur gi Chief Justice oina wasak laukre State Laingak na Korokpa ruling MLA Singh Mifomda NPP ki MLA Singh na Saruk Yadanaba NPP Manipur Unit ki President N Kaisi na Khanghalakle. Double lane gilambi pakthok na mathabak subada National Highway number 37 paring inung dalan manakta Chaum Singh ningkhai badage National Highway si form na bayakidre. अमसों NPO सेनापति अमदी CoTU अनिगी मरक्ता यानचे इनदुना कुकी नमना ताबा मफम सिंगदा नगा फुरुक्ता मखल अमतगे अपन मपीररोय हाइना यानख्रे मतंग असिदा बुलेटिन असि लोइसिनजरे मणिपुर मियांगी पुंसीदा ख्वाइदगी हेना मरुओइबा स्टेट असिगी लेबाग असिगी अमदी मालेमगी पाउसिंगी दमक SKTV न्यूज पुमिट इंग तादुना लेबियो मधुगी दमक Google Play Store amadi Apple App Store da changbiduna SKTV Manipur gi apps download tawbiu amadi sel amata tingdana SKTV gi news amadi atai channel sing yengbiu natraga SKTV gi website skyic.in da changbiraga website asimaktada our OTT haiba option da click tawbiraga mideng tabiu amadi aikoi gi social media handles sing da join tawbiduna kudaki oiba ipal sing lobiu pumnamak pu khurumjari